Lagip di napalabas. Hello manan kada kayo amin papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengag. Kas iti sigod, makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Ti surat nga intay drama ita kat manipod kanipagayam tayo nga LC. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, naimbag nga oras mo. Kastameten kadagiti padak anaayat adumdumngeg kadagiti drama a maipatpatangatang ditoy YouTube. Maibilang kami met kadagiti rinibo-ribo adumdumngeg kadagiti drama yo. Nukas jay amalpas mi abuyaan dagiti paborito mi apabuya iti TV, isa runo mi metten adagos ti agdengeg iti drama. Nang runa nukas jay nga adda kami iti bangkag nga agasawa. Rugyak nga roden ti agsalaysay. Rumwarak biait bakay. Sa dino ti papanamlakay. Papanak ijayan da pari nandeng. Mapankuman kano kitain tinadadal awasing masinda. Baring kabailak pa at rimaaling. Ay katwan Ayan tayo susi ti motor ka. Kitaam ijay likod tiri daw. Ijay mo tinakitak anang isabitan ni Chanray idi kalman. Dagitay nga ituls ka. Sa dino taenda. Awan mo iti pangiduldolinak. Kitaam dita Amangan no at dalaang dita nakawara. Awan nga raw. Itay ko pa'y abirbirukain. Awagam ni Chanray tadamagam kankwana. Amangan no inusar na kat nalipatan namanan nga insuble. Si kanti mga awag bakay. Tanay, agrubwata kaun. Sige, mabait lang nga rod taawagak ti anak dalakay. Nasaysaya at samot no ilako tayong timotoryo, tatang. Ha, de. Tapay mo't nga ilakom nga ikat usaray. Anyan to ngayon ti usaray. Nukulam nga ilakom mo't tayo. Sukatan tayo iti barbaro, tatang. Diyan nga e-bike. Ha? May tayo dyan ita modelo. Mabalin pa'y ang makabilan iti linong na. Iti kasta, saan kayo na mapudutan nga glugan? Kitno di bateryan sa amit dagijay. Ang mga nusan ang makasangat iti sangatan. Makasangat tayo dyan, tatang. Napigsa dagijay, tayo suti modelo ita. Napigsa iti sangatan. Kabawilan na kayo nga isang at kininanang. Manungay mo't tikas jay. Nalakalang, tatang. Kaya't yun, yata sukatan tayo ti servisyo. Mabalin may. Saan pa nga ita? Awan pa'y mo't ti kwarta kanak ko. Ngam kaya't yun. Ay kitwan Mayat sa akin di ngagpay suday ta nga i-bike Ay na, ibagbaga akong tatang. Mayat day jay. Iso nga ilako tayong ti motoryo. Tasukatan tayo iti e-bike. Ay kitsiga ang aron anak ko. Sige, tanuman ti mapaglakwan iti motoryo. Isuntun tinayo na ngay gatang iti e-bike yo. Sige anak ko. Kit itapay laeng. Agyaman ako. Awan na nyaman na, tatang. Kat, kumusta ngay lakay? Nagustuhan ka di matlaang ni tatang ti e-bike aginatang mo? Launay bagay. Kastaunay tiragsak na. Adayo ka no amay mayat ngam tidaan ang motor na. Ayun kat no dagi jay ti modelo ita nga e-bike. Wen, isumat timbagakin ko na. Impatas mga rudita aging kay barangay hall. Kat, mayat ti taray na? Mayat matiritir nga rutiting nga dagiti malabsan mi. Ay kat isuman nga roden at ipagsasaritaan dagiti kaaruba. Lakit niya. Naimbag pa'y ni Pari Mario. At damanin baro a service na kung kunadaman nga tanlakay. Ay wala. Amumutin na kiti karuba bakit? Sabay sa uso. Noan niya ti makita da, isumutin ti pag-istoryaan da. Intun ano kay tumalin ngayong agawid dito'y balay. Rosan anak ko. Jakla ang amo, tatang. Ang mga nointon umay aduminggon tumanan Apay ka di. Igatangan na kami man kininanang niyo ituray basit lang nga speaker.
An-anwan nyo mati speaker, tatang? Pagdengagan mi man may titidrama. Tay speaker nga da Bluetooth na? Wayne, jay rechargeable. Uray jay basit laeng. Tapno nalagaan itugtugot may jay bangkag. Sige. Ipalagip yun to nga rod, tay gatangan da kayo, tatang. Agyaman anak ko. Awan anyaman na, tatang. O sige, mapan kamin. Agawid kamin tumanan inton makagatangak iti Bluetooth speaker yo. Sige anak ko, agan-anad kayaw. Maluabulan itayin, tatyan mo, Mary Jane, balasan ko. 7 abulan ang tatang. Dandani kagaya mo nagpasngay. Wan tatang, manayunan man ang ti apo ko yun. Ayun na. Lalaki tinawam saan ka day? Wan tatang, Hanyan tungay ti panagan nyo kinkwana. jak man amo kini John Ray tatang. Kasla ko na naman nga isurot na itinagan na. Pag junyoren na, kasta ka day? Wan tatang, Ay kayo na. May mayat manay. Taplusan ang mapukaw tinagan at dyan rin dito'y lugar tayaw. wan tatang, saan tulaangan ati anak yu ti agnagan iti John Ray. At danto pa yun apo ko yo. Ayun na. Ay na, magagaran ako na makakita iti pasngay mo balasang ko. Kamaudyanan na. At dantong lalaking apo ko may. Wan tatang, sana bali ta mabiitan. Nasurok laangan ang makabulan. Sigurado nga agpas ngayak tumutan. Bakay, Apay ka dila kay. dapay lord ti silpon ba? Addan sapay mo. Apay ka day. Awagan ba ni John Ray? Puno saan ni Mary Jane? Ibagam taludan na tinamber ko. Kano kalulod laang ni Rosan ka. Apay naibusan. Naibusmod nga ro din. Nag-YouTube ak ngamin itay, ta nagdengag iti drama. E di kwan, agtayi-tayak mo tay. Kunak nawan lang signal. Ngam nag-text mo ti network, ana ibus ka nun tilod ko. Mabait laang nga ro tawagak ti manugang ta. Bareng adda karga ti Gcash na. Taludan na ka lakay. Wan man bakay, tanay. Isulaang tiliw-liwak no kasi mapanak iti bangkag. Ti agdengag iti drama ken kanta iti YouTube. Nagtumar ka din iti agas mo lakay. Wayne, nalpasid na. Sika ngay, nagtumar ka matan iti maintenance mo. Agtumarak pay laeng. Mala, agtumar ka nga ro din, tamaturog tan. Umuna ka na maturog lakay. Agdengagak pay iti drama. Sige, umuna nga ro din ang maturog. Pumarbangon ak tumanan ang mapan iti bangka ginton bigat. Mapan kuman abunwan na kiti mulak agawan. Tapno lumang tuda pa'y. Aywan, kumusta mo tandagiti mulam nga abakan kamute? Saan pa'y ka di amabalin amaapit? Mabalinin ah. Inabunwak mo't lang dagiti din na palabas sa bulan. Iso sigurado aladakal ti bagasda. Mangkalikan tuman nga raw, tapang kitaan no mabalinan amaapit. Naynayunam ti alaem, tanumaling ta, mangipanak to ijay ayanda dyan ray. Wan bakay, mangkali akto inton bigat. Sa dino tayo ni tatang nanang. Nagpabagyo idi agsapa, di pa'y matsimang pert, amangan kunak no di magaspay ijay ayanda ading mo. Kasdaya. Anya ti ginagara na bagyo. Napan nagpa-check up anak ko. Ni, apay. Agan ano ayan ni tatang? Anya tinapan na impa-check up. Ay, masansan ka no ti panagsakit ti barukong na. Iso ako nak nga anusan na mapan ipa-check up. Tapno maamuan no anya day jay amarikrik na na. Amangan mo't no kanayon ngamin ngagbannog. Saan mo't? Day jay laeng ano mapmapan ijay bangkag. Ibagayo atasan unay ngagbambannog. Kaya saan ngagbagbag ka ti tinadadagsain. Wen, iso mo't ti kanayon ko nga ibagakan kwa na. No dadiyo ka ba nanang? Awagan taklaeng. Lakay kan bakit kayon? Laglagi pa nyo asaan na kasla iti ti kinapigsayo. Iso anas kan laeng nga anadan nyo ti salon at yo. Iti kasta, agbiag kayo pa iti napao.
Ay na, inawagam samot aminan a friend mo iti Facebook, Mario. Ah, saan ba bagay? Adu pa iti jak na awagan. Madamdama, agriri kang tumanon a naibusan ti load mo. Ay, katugali na Adu nga rod mo, iti katsismisak. Sa nabali tay talaang mat bagay. Kaya't kulang mo't ako mustaan, dagiti kakabagyan kin kakasinsin ko. Sa bagay mo't kit di Mayat gayam tada Facebook na. Makasarita kin makitam ti kasarsarita mga ura aday tadayaw. Ay kasta ti kinapintas itan ti teknolohiya, lakay. Wan bagay, talaga adakkelin ti nagbaliwan ti panahon. Kahit nakaluto ka kaday. Itay pa ay. Nala, manggao ka nga rudin at ang mangantat. Agudong akbagay, mapanak gumatang iti iluto tayo inton bigat. Iluto nga anya, lakay. Kumporme pansit siguro, ano saan, isa paghite, kas kada tamtambong kinsalad. Ha? Ne, pang birthday mo't dagita, lakay. Apay, asino ti ag-birthday? Apay, nalipata mo, kit no birthday kinton bigat bakit? Ayunan niya. Ay sos, agkabaw ka na talaga. Nalipatan mo't ti kasangay ti asawam. Saan mo't lakay? Kat no sigud mo't ngamin adi mo celebraran ti birthday. Italaang manakayat mo ti agluto. Jak balam mo. Asla kaya't kumangarot ag-birthday bakit? Awan mo't kit ditidakas na lakay. May mayat mo't laang no celebraran tayo mo't ti birthday tayo. Uray sagpaminsan laang. Wala. Mabit laang nga ron tagpulisak. Urayan na kaun tagkuyog tama pa nagpalingke, lakay. Sige, agawam ka raw bakit? Hello, ating ko. Agawid ko yung tunbiga, tag-birthday ka no ni tatang. Nay, itaman pa nga ag-celebrar? Kat no sigud mo't adi na kayat a-celebraran ti birthday na. Barbaro nga rod. Iso nga agawid kayo, to celebraran tayo ti maika-70 a birthday na. Sige manong, Sabado mo't kit di inton bigat. Awan trabaho, kan awan mo't eskwela dagiti ubing. Iso a makaawid kami. Sige. Mangala kan tuman nga rod iti cake. Mangala ka iti uray dwa. Pasuratam iti Happy 70 birthday. Bayadak ton kin ka dito yading ko. Sige manong, day talaan ka diti ipagatang mo? Wen, mangala kalaptan na iti daduma pa'y amakmakan no adda makitam. Prutas no iso. Tapno uray saan kami nga agudong. Mapan kumot ukudon tayo may sakal din ko. Tay isunto ti iluto me. Adumot lang ti manok diti balay. Dagi jeto lang pangrikado tinayunam nga alain. Sige manong, no adanto pa ipagatang mo, awagan naklaan. Sige, ading ko. Nakitam jay buneng ko bakit? Anya abo ng tisap-sapulam aya. Tay sigud abuneng ko Tay ngayon nalabasit ti putan na. Mayat nga minday jay tanatadam. Inaggamak lang itay. Ngamdiyak mo tin masapulan no sa dino tinang idiswa. Saan aya nga iso day ta nakakaluban nga sa likad mo? Ha? Ay, naglukang. Ay sos, kumaro man ng tikabaw mo na ko nak Mario. Pirmi mo lang, hindi parang sapsapol ko. Tum nakasalikad mo igaya man. Iso, malagaya man jak masapulan. Sa dino manin ngamin ay ati papanam. Mapan ko man imula di sabad italikod. Kano kasangsang pumula ang anapan nagdalos iyay bangkag. Ita agmula ka manan. Aginana ka pa'y tanay, nagpudot ti panawin. Mamaming santong ti panaginanakin ton malambakid. Sa nabalik tamaudin day dyan nga imulak. Sige, taumayak mo't lakay. Tulungan ka na mangimula iti kunam asaba nga imulam. Manupay apon ti sabati imulat alakay. Adapay dua bakay. Agawaam nga ron ti agkalay, tanay, kasla agtudo. Numalpas ta ama imula to'y saba. Uray umunakan nga gawid. Dape aramidam aya. Wag, yaramidak man pa iti pagkalatkatan dagito'y imulak agawad. Sayang mo't no mabaybayan. Sapay nagdadakkel ti bulong na.
Naimbag tula ang amaapit intong dumadakkel na basay. Sapay nanginatigawan ita. Ay katsika ang araw. Umuna ak tong arudan nga agawid Ngam sumaruno ka adagaw, tanay, umayon titudo. Wen, mabit lang dayto. Umunakan tayong kamangisaang itikape. Apag huston to, inton malpas ko dayto. Sige, lakay. Na, itay pa'y anagburak ti kape nga insaan ko. Ngam awan matlaangan ni Mario. Punana sumaruno adagos. Ngam aging gaita. Awan pa'y laang sapay agtudtudom. Ay una yun daya tao. Imbagak lang arudan nga agawid at agos. Tapno saan amatudwan. Ay awanan nasubsabanan. Ay, tangken ulon to mga minday dya alaklakayan. Ay, tinasayaan. Agsubliak di talikod ti balay. Mapan ko ayaban ti asawa. Mario! Sa dino ti ayan mo? Mario! Napananan ngay day di alakay. Katno dito'y laang matinang panawak kan kwa na itay. Ay kita agman dita ayan ti kulungan ti baboy. Amangan no at damod dita nakalinaw. Mario! Mario! Mario, asawa. Mario, agring ka dita. Mario! Mana? Gusto ito na palagsangsangit yun, nanang. Ang mga nun niya, pwede mapasamak ka na kayo. Ay, awanan. Awanan ti amayo. Awanan. Pinanawan na tayon ti amayo dyan re, anak ko. Awanan. Nanang, Kasanuak paitan lang ay. Kasanuak paitan ta pinanawan ng mata. kanya ngay harod, nanang. Talaga akas na tibiyag. Nasakit man. Ngamawanan mabalinan tayo. No di ti mga klon iti kalat ngay pupusay ni tatang. Nalapit nga gingalaangan dito'y tinted ti Diyos sa biyag na. Palubusan tayo ni tatang. Nanang. Tisugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak ngayon kay panagdengdengag. Iti daytoy agundaway may samanen asurat ti intay ikkanbiag ditoy laang programa tayo, alagip ti napalabas. Daytoy asurat ket manipod iti pagayam a naglinged iti nagan a Lawrence. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak ngay linged na kumalatan iti nagan a Lawrence. Sigod nga OFW ijay Saudi. Ngam ita, adda akon ditoy Pilipinas. Adamat basit negosyo nga as asikaswak, kabayatan ti panagtrab-trabaho kadagiti aw-awatag a kontrata, manipod kadagiti dadakkel a kontraktor ditoy Benguet. Idi adak pay iji Saudi na amamok ni Melanie. Naadaan kami iti relasyon agingga a nagsikog daytoy. Nagawid kami ditoy Pilipinas tapno agkalaysa. Ket kalpasan ti kalaysami, nagsubli akmatlaang iji Saudi tapno agtrabaho. Inyalaak nga rod ida iti apartment tapno isupay laang ti pagnaedanda kabayatan a maararamid ti balay nga ipatpatakdar ko. Ditoy ko nga rodan arugyan ti agsalaysay. Nagpawit ka din ti asawa, Melanie, anak ka.
Wan, nagpawitan. Ngamjak pa'y laang napaninala. Apay ka di tatang. Ay, katingkalaanan Taikan ba't iti kwartak? Masadotak pa'y arumor tatang. Inton malamton. Pangan-anwan nyo ngamin ay ti kwarta. Ay, katingatan ko ba't iti vitamina kanak ko? Aw-awirin nyo nga rod ti anak ko. Tarumwarak tatang. Di ka danag. Tas akong ti makamoy ti anak mo. Basta agsubli ka dagos Wan, mabiitak lang tatang. Mapan ko lang alaan ti impaw it ni Lawrence. Ikanak man iti kwartam, Milanay. Mano ti kasapulan nyo, nanang? Uray 2,000 laeng. Imbagla ang apagpuunak iti sugal, ijinatayan inton rabi Oh, ato nanang. 3,000 day ta. Wow! Agyaman anak ko. Talaga anagasat kamot anak asawa kin ni Lawrence anya. Pagkunaan nyo, mat nanang? Wen ata nagdakkel ti panagtalak na kin ka. Hagasem man, ta ipawpawit na amin kin ka, magdan na. Ay katrumbang na laang kasyak ngarod ti asawa na nanang. Pawpawitan na mula ang kaday da abalayan. Adamat ano maminsan? Umay alalaan ti kabsat na. Manungay mo, tiswildo ni Lawrence ijay sauday. Dakkel samot. Saan mat nga iso ti dakkel, nanang? Apag husto laang mat ti ipawpawit na. Adumat laang ngamin ti paggastusan na ijay. Kan may sa, agpatpatakder pa'y iti balay. Aywan, kumusta mo tan, ti balay nga ipatpatak deryaw? Malmalpasan amangan no umakar kaminton ijay inton umay abulan. Mayat ang araw. Agnaad kamin tumatan dito'y bagyaw, no umakar kayo iti kabarbaro abalayaw. Katwan ananang, awan parikot iti dayta. Umay kayon tulat ta. Hello, bakit? Kumusta ngayon? Nasaya at matlat talakay. Si Kangay, kumusta ka mat dita? Kasi ti Diyos, nasalon atak madlata bakit? Ayun kayam, imawag ni Manong Albert itay. Mabalin niyo kayo nung ti umakari jay balay. Nalpasan. O sige, taibagak nga rod kada nanang agpabagyo na. Itikas na, adakadwak amang yalis kadagiti kagawaan dito'y apartment. Uwan kunakit di ano at dada dita. Nagawid damot lang ang idikalman. Taada ka no asikaswan ni tatang ijay tanon. Kastaya. Wen, lakay. Ay kat awagam nga rod ida tapno at dakadwam bakit? Wen, awagak ida inton madamdama. Imawag mo't lang gayam ti cargo box itay. Amangan no i-deliver dati box inton bigat. Apag husto nga rod, ijay kunton balay alukatan no sumangpet. Imbag ijay tanalaw-lawa. Wana, si kanton ti makaam mo amang bingay-bingay. Kita am tumatan ti para ije balay. Tao may ito alaan ti kapsat ko. Wen, Sige nga rod, umawag ak tumanen. Putden tan ti saritaan ta, tagsubli ako ni ti trabaho. sige, agan-anad ka dita, Lawrence. Wen, katagyaman ak. Bye. Ay nagkadumat tan na gito ya chocolate kandilata. Inalam sa mat amin nan bakit, Saan mo't lakay? Adupay mo't tinabatay. Kaya't mo asawa, iyawin mo amin na kita. Katuan iyawit tayo to inton agawit tayo. Ang amno ita, dito'y tayo pa'y mo't Agbakasyon tayo pa'y dito'y bagyaw. Ayun Anya nga iti serbito na kalabalay ti manugang ta. Nuawan mo't agnaad. Isupay agawit tanto, inton maumata dito'y. Hawagam kit di mo't animaris ken ni Rex na umay damat ditoy. Wan, umay dam kano inton next week lakay. Kasi damat no di da umay ditoy. Tudua da lang iti balay. Daimbag ditoy ta kompleto ti abas tutay aw. Nakunamon lakay. Hello, bakit? Nakaalag iti 2 bulan na bakasyon ko. Kaya't mo asawan, agawid ka? Kailiw kayo ngaminan iti anak ta. Kaya't kayo mata makadan na. Kan siyempre, kaya't kumat makita iti personal ti balay ang nagrigregata.
Oh, apay kaslasaan ka naragsak ba kay? Ah? Ay, kwa. Saan ba't nga iti kasta, Lawrence? Naklaatak lang amin. Siyempre, maragsakan akmat, ah. At least, nakaala ka iti 2 bulan a bakasyon mo. Wen bakit? Jak nga rod ni na ama aprobaran. Naimbaglaangan ata na singpet ti boss ko. Kwa, ibagam to nga rod no kaano ti eksakto apet sa ti panagawid mo. Tapno makasaga na kami mat, ah. Wen bakit? Ibagak to apama na makapabuka kiti plane ticket ko. Juan, o sige ha, baliwan tanto manin ti agsarita. Adupay nga min ti aramida. Sige bakit? Agsubliak mo iti trabaho. Bye. Anya ka mutin bakit? Apay ngay adi mo mat imbagbaga dito'y mat gaya man balay ngagnanaad dagiti dadakkel kan kakabsat mo. Ay, kwa, pasensya kan lakay. Diyak matan na ibagang agpaisukan ka. Sorry no nalipatak nga imbaga. Di mat ingatangak ni tatang iti tricycle. Asino nga yan ti mangibibiyahe ita? Tadadamot dito yan. Ay, kwa, awanan ti tricycle aginatang mo, Lawrence. Inla ko dan. Anya? Uray ti motor aginatang mo para kin ni Rex. Nadadaal, iso nga addalaang ijay balay ang nakaparada. Amangan no aglatlati pay ket din ijay. Anya? Ani? Apay ngay abinaybay anda. Imparipirda ko maa. Tapno saan na sayang? Awan met nga rod kwarta apag pa-repair. Inikam ko man Manulaang met ngay ti repair na dayjay no bilang. Awanin maitid ko, tawan met kwarta, Lawrence. Nang kisay ka kumalatan iti urnong ta. Basit lang matagatad. Si kanton timang ted no adda kwartam. Sige, tadda pa'y papanak. Ne, papanamanan ngay, kasangsangput mulaan, ng pumanaw ka manan. Ay, Lawrence, baraw. Amangan no adapay kwartam dita. Ikanak man iti uray sa nga ribulaang. Pangananuan nyo iti kwarta nanang. Rumwarak, mapanak man met agaliwaksay. Maburingak ngamin dito'y balay. At to'y nanang, anusan yun, tatalaga sa nga ribula ang tiadda dito'y bulsak. Ay na, agyaman ak unay barok. Talaga anagasat ti anak ko, anak asawa king ka. Ha? Iso anagasat kami met ta nakasaysaya at kaamanugang. God bless you more, Lawrence Barok. Naimbaglaangan, tanadanon ka pa'y dito'y balay, Manong Lawrence. Apay ka di Maris. Ay, kwa, dumawatak ko maiti kwartam. Ha? Dumawdawatak ngamin kinimanang Melanie. Angam ko nanamot nga awan kwartana. Si kakano ti pagdawatak, Manong. Pangaramatam ay iti kwarta. Pagbayad ko laang matkid di iti sumangpot a parcel ko. Anya? Parcel matlagayam. Kunaklakid din no napatag ti pangaramatam. Ah? Ay kwa, wen, napatagday jay, tausarak iji pagadalan, Manong. Mano ay ati kasapulam. 1,300, Manong. Oh, atoy. Ay na, agyaman ak unay, Manong Lawrence. Hulog ka talaga ng langit. Aldawan, ang amdi ka pailaang bumangon dita bakit? Apay aya, Lawrence. Amumot anaglamin ti panawon. Masadutak pa'y abumangon. Anya? Ani, aldawan, kasanong nga iti kanan tayo? Sa apay mabisina kon. Ay kat agluto ka ditan ano magagat kang agluto. Ngam numasadot ka, di agorder ka laangan. Anya? Kat kasanon dagiti nagado amain nawa ni di kusina. Nagado pa iti malabaan. Nakasalang iti washing machine. Asino nga iti mga ramid kadagiyay? Bayam di tatawagak ni Maris. Isunton ti umay mangyurnos. Anya? Isuntumatan ti umay agluto. Di nakdisturbon tani. Napuyatanak. Kayat ko pa'y ti maturog. Ang Melanie. Ay na di nakdisturbon ko na. Alala, rumor kan dito'y silid ta ituloy ko ti maturog.
Dito'y kaditi balay ni Melanie Tolentino. Oon, madam. Anya ti masapulyo iti asawak. Nukasta, si kagayam ti asawa na. Nasaya at matanagawid kan. Ha? Ibagam ijay asawam, tasinaan nan ti asawak. Tanusaan, mapilitanak amang idarong kadakwada. Anya? Ne, anya ti kaya ti asawan, madam. Kabit ti asawak ti asawam. Saan lang aday ta? Kukwartaan pa'y ti asawam ti asawak. Anya? Iso abagbagaam jay asawam. Sakbay amaladaw ti amin. Ayan dagiti impaw-paw it ko a kwarta, Melanie. Ha? Sa dino tinang ipanam iti kwarta. Sa dino? Ay kwa. Aday ti bangko lakay. Ulbod! Ha? Kagap-gapok lang iti bangko. Ipakwentak kumano-mano amin ang ti urnong ta. Ngam awan mo't gaya man nagyan iti account ko. Ay kwa, Lawrence. Isublim kanyak ti ATM ko. Agraman ti pasbuk ko. Awanan ka iti bain. Kalpasan ti panagsakripisyo iti balasiw tao. Daytoy lang gayam ti subad mo kanyak. Lawrence. Liniputan naklangarutan. Ginastos mo pa'y amin dagiti impapaw it ko a kwarta. Inaraman mo pa'y ti kunak nga urnungan ta. Para ko maiti pa nagkolehiyo ti anak ta. Lawrence. Ala! Alaam amin akagawaam dito'y balay. Kat pumanaw kan! Alaam amin akagawaam! Awan pulos ibatim, tadyak kayat nga damabati at pakalaglagi pakan ka. Sorry, Lawrence. Jakon kaya tadanggan pa iti ibagam. Basta pumanaw kan, kat di ka nagpakpakita pa'y kanya. Panaw! Hana, Apay, Mami. alaam amin abadong, kat ikargam iti traveling bag. Darasam, Sa dino ti papananta, Mami. basta agunay kan. Awanin ti adupay asao. Alan, kartingam ti agunay. Sa dino ngamin ayat ti papananta, Mami. Apay aya adagulit ka. Papapanawon natan ti amam. Iso apo manawtan. Agawid tan ijay ayan dalolang. Jak kayat, Mami. Agbatiak dito ayan ni Daddy. Anya. Di mo pilitin ti anak ta. No di na kaya ti sumurot kan ka, Melanie. Daddy! Bayam ta ni mamim laang ti pumanaw anak ko. Hangam no kayat mo ti sumurot kan ko, ana. Addakan ka. Saan ka matapilitin nga agbati no di mo kayat? Nagsakit nanang. Nagsakit ti kastoy nga inaramid ti asawa kanyak. Nujak pa'y nagbakasyon. Ang mga nujak pa'y lamaamuan dagiti kalukwan nga aramid na. Ay, Lawrence, anak ko. Di na lapin ang panunot. Apag banbanugak ti tunggal sentimo iya abroad. Inpay ko amin ang kabalak. Tapno maitid ko ti kasapulan da. Ngam kaslaawan lang kan ko ana. No nagdardara sudos kanto mo ngamin iti anak ko. Di kamot ngamin dimngeg kadagiti pamagbagami ken itatang mo. Pakawanandak ko mananang. Sorry no nagbalinak asukir. Sorry no jak dimngeg iti kada kayo. Nagbalinak abulsak. Gapo iti nalaos a panagayat ko kini Melanie. Nadlaw mi idin ken itatang mo. Nga da sa bali nga ugali ni Melanie. Angam impilit yumatlat ta tinagkalaysa. Kasano? Kat masikugmat ngaminan iti. Ti amo ka, kat nasingpet ti pamilya na. Tay sumat impakpakita da itinapan kami nagpasyar ijay lugar da. Nasingpet da. Taamuda nga adda mapakinabangan dakan ka. Amuda nga agabrot ka manan. Ngem dagita dagiti tattao anasingpet laeng. No adda maalat akan ka. Ngem no awanen. Apaan da kanto meten. Si kanton ti agbalin adakes anak ko. Wan nga rod nanang. Kasta ti pamilya ti asawak. Hut-hutera. At least, si kan mismo tinakaduktal.
Ang anya ngay nga rod, adda di tanday ta. Napasama kan. Isu asang wom nga rod. Kat aklonom ti amin. Talaga siguro aday tamot ti na ituting agasat mo, anak ko. Nalapit akas tananang. Kat anya ngay ti planom ita. Agsubliak pa hiya sa udinanang. Palpasik lang ti kontratak. Sa akto matan ag for good. Iti kasta, makadanak ti anak ko. Ay katun mayat day ta a plano, anak ko. Da kayo pailahan ko matimang kadwa kini Hana. Kabayatan ti kaawan ko. Awan parikot iti day ta, anak ko. Siya kun ti makaamo iti anak mo. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Di pakasaritaan nga intay drama ita ket nagapo kanipagayam tayo ang naglinged itinagan Aloyda. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, naladawak anak asawa. Naimbaglangan taad dapay na isangbot amay sa nga anak mi kanila kay ko. Uray pa nagtalon laeng ti adda a pagbibiyagan mi, makunak ananam ay kamimet gapu iti kinagagat mi nga agasawa. Isu na laeng tano kasano ti kinagagat mi nga agasawa, kabaliktaran met ti ugali ti kakaisuna nga anak mi. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay. Oh, at ti balon ni tatang mo. Ingka ituludan, tatulungan matlaangin nga agarado. Itikas na malpas adagos. Ay, Na, apay nga agsen na ay ka iti nakaununag. umak nga roden, nanang. Maumuma ka iti, Iti kasto yung klase ti panagbiyaga. anyat kayat mo asawa na nako. Kasto'y matlakid di akanayon. Inaldaw kasto'y ti rutin ko. Talon, balay. Balay, talon matlakid ti dayan ko. Diyak pa'y mo't makaliwaksay. Ay kat ano samata saan ka mat anayanak abak nang. Kan may sa, basol mo matlaeng. Ngamin kasadot mo mat agadal. No agad-adal ka kuma, di saan ka ngagtaltalon ita. Anya nga talo ituloy ko man tagadal, nanang. Sigurado ka? Wen, kahit kumanin tagadal. Ang mga numabalin akasarita yun ni tatang. Ta ituloy kumanin tagadal. O sige, kasaritak to di amam. Bareng umanugot a pagtuluyan da ka manin nga agadal, anak ko. O, at titi kapem lakay. Agyaman bakit? Mayat ti templana. Kasto iti kahit ko. Sana nasamid, saan mo't anatamnay. Katamtaman lang. Lakay. Abay, aday bagam. Nagsarita kami idi kalman kini Michael. Kat nakuna na akayat naman ti agadal. Anya nga tano pagtuluyin tamanen nga agadal di anak ta, lakay. Ay katuna, day talaga yam. Or-orayak lang mat nga isutag disnudo ang mga ibagay ti dayta. Tano siyak ti mga ibaga. Amang ano ibaga naman apil-pilitik iti banag at tinamot kayat nga ramidan. Mas daawak nga rod, ta isumat amis mo tinang ibaga, akayat naman ti agadal. Ay kat naka-ameri siguro na. Iso akayat nan dagtuloy nga gadal, bakit? Bareng ano kas nangagpahiso lakay. Ibagam tungarod kan ko ana. Ta sikaswan na nagitirumbang nga sikaswan na. Iti kasta, maka-enroll mo tan intun umay apa nagsisirag. Kumusta mo nga iti panagadal ni Michael, anak ko? Kasi ti Diyos, nasaya at matlanang. Anya itayan tay alalaan na akurso? Civil engineering, nanang. Aya, agbalintong nga rod mo't a kontraktor ti apukok no kasta. Ha?
Lukwen yung mati apo ko yun, nanang. Angaw ko laang madaya anak ko. Sapay la ko mga rod ata saan tumanan asumadot. Itikas na maigradwar na matan ti kurso na. Ay kat palagi panyo akanayon iti kasta igaad na ti agadal. Wan nanang, day tamot ti kanayon ko nga ibagakan kwa na. Inton ano ti awid na Diyak laang amo no makaawid inton Sabado, nanang. No agawid, ibagam tao may nakto sa rungkaran ije balay tagundawayak tumeten abagbagaan. Sige nanang, ibagak to day ta inton sumangpet jay apo ko yo. Diyos ko. Agalas 11 mo ito ni Tagsapa. Ay sus. Awanay. Naladaw ako ng gusto lang. Ay. Basta ko na bartag ko iti rabi. Diyak pa'y napuutan mo kasano anak kaawid ak dito tagos ko. Ay. Nagsakit yung ulo ka. Diyak akong sumrak. Ituloy ko kit di manin ti maturog. Ay. Hala ka insan, manong aldawan adi ka simrak iji pagadalan. Ay. Masad-sadutak nga roda na sumrak insan. Anya? Ay sus, di ka kadiag sadot-sadot insan. Gagatam kit di Laglagi pam, dandani tayon aggraduar. May salaangan atawan ti palabsan, aggraduar tayon. Diyak nga roda maanusan insan. Panunutom kumamat ti banbanog daan ti kini angkel insan. Saan anala ka ti agbirok iti kwartaan niya? Masadutak nga rodan. No kunak ka masadutak kon period. Anya? Kat anya ay nga ro ti planom ita insan Michael. Agbirwak lang iti panggadak dito yung syudad. Iti kasta, sandak man na pagtalunan datatang. Ay, awan manin bakit? Sayang manin ti kwarta. Ay, wan nga rod lakay. Kunak lakid din no makaamirisan dyan akta. Kat igaid na matang dagatal. Gumawan mo't lakta. Malaksid a bulakbol, nakasadsadot pay. Anya nga taaya ti rumbang aramidan talakay. Ay na, kunya pailangan kumangay. Aramidon tamot amin nakabailan ta. Tapos makaturpos laang kumay iti kolehiyo. Ngamti na mo't amuay kan iti patag dagiti nagbambanugan ta. Iso abay-bay ang talatan. Wanya ti kahit nakaramidan. Nauma akon amang bagbagakin ko na. Ay, lakay. Sinayang na lang ti kwarta. Namukla nga kasi dyan aramidan na. Inggatang ko lang kuman iti dingwan ti kwarta pinaginroll na. Tapos saan anasayang ti kwarta. Bayam takasaritak tumanan ni Michael lakay. Ito niya palang kumaaga po akasaritam. Bay-bay amon. Lakay. No siyak la amay isa, awanin. Talaga anadismaya akon kan ko na. Sinayang na ti kwarta ko nakmanin. Ay no, madanog kong tulangatan di anak ta. Lilian, anya nga ta nagkalaysatan. Ha? Nagkalaysata ko na. Total, agpada tamot nga da trabaho na. Umanay mo't siguro ti sweldo ta para itinalda o masapsapol ta. Good, sika no siya, okay lang ang mat nga oray saan pa'y. Nga mabalin mat nga kalaysatan no isuti ko na Michael. Uwan, agkalaysatan. Iti kasta, kita kan maago pa iti sa balikan niya. Sikang mina talaga ti kahit kumasawaan. Oray siya mat Michael. Sika ti kayat ko apakiasawaan. Ay man, magyaman ak Lilian. Kunaklakit din o dinak kayat. May sakang aminan a maestra. Idintutas siya. Undergraduate ak iti kuleyo. Okay lang ang data Michael. Tinapatag, agin inayat na. Ba nagapagyaman ak unay. Kasano, ibagak nga rodan kataranang kantatang ko, tatumaron kami. Katuan ibagam lang no kaano ti umayo. Tapno isumat ti ibagak kadananang kantatang ko. Itikas na, makasagana damat. Sige, kasaritak nga rodan dagiti datakkel ko, tatumaron kami, Lilian.
trabaho ko na, Michael. Huwag nga rod. Kat, anya nga iti planong ita. Ipatas ko man na tagsapol iti sa balay pangganak bakit? Sika nga rod. Sapay planok ti mangala ko maiti kadwata dito'y balay. Ha? Ne, anyat kaya't mo asawan. Mangalata ko maiti tangdanan tanga agtagi balay. Tani, jakon maisapar dagiti matrabaho dito'y balay. Makumikumak iti trabaho. Amukon bakit? Anya nga tano jay itangdan mo kuma. Kat siya kung tipang tidam ta siya kung tagtagibalay. Anya? Di ka kadiagdanag. Tanalaingak nga aglabakin aglinis. Aramidag amin ang matrabaho dito balay. Basta sweldoan na. O sige, basta aramida mat amin Tapno awanton aramidak inton sumang puweta. Reglado, bakit? Naimbag man ta nakapasyal kayo dito dagos minanang. Wan, nagudungak tamapanak gumatang kadagiti masapsapul mi kinitatang mo. Nalagip ka, iso adim magasa kun Ne, anya ngay day agas asok di abay ti TV. Ha? Dayta? Dayta ya kung kunada humidifier nanang. Anya ngay mo ti usar na dayta. Perfume, tapno bumanglo ti unag ti balay nanang. Pang dismular iti angot, kun pangabog mutlaangan ay ti lamok. Nukas ta. Iso jay maangangot ko anabanglo. Uy, nanang. Mayat nga rod ano kasta anak ko. Ay wala, talaga amayat nanang. Basta siya tagtagibalay, nalinis kinabanglo ti balay. Anya ti kunam? Sikat yag tagtagibalay? Uy, Ne, apay, awan trabahom. nabayagan nga wan nanang. Nabayagan anay katak iti trabaho. Kamuray no kasta. Okay lang. Ngamin, agsusildo akmat nga agtagtagibalay. Isungan ano sa kun at agbalin house husband. Anya? Ne, saan ka amawatan anak ko? Susildoan nak ti asawa kang agtagtagibalay nanang. Kasano dayta? Mangala ko iti katulong may. Ngam ko nakmat, aja itang dan na ko ma. Siya klang ti pangtidan na, ta siya akong tagtagibalay. Anya, ay nagloko ka nanak ko. Kaya't mo asawan. Ipagpabayad mo iti asawam ti trabahom? Uy, nanang. Ay sus, kasanon numaumakan ka ti asawam, gapo iti kastangar aramidam. Ay na, saan to mapasamak day tananang? Saan to mauman ni Lilian kanyak? Dayta tilaglagipan nyo. Amom nga rod. Amok ngamin ay ayatin nakunay ni Lilian. Mapukawanan ang itinatair ng asawa no panawan nak nanang. Nagsweldo ka din bakit? One, Ayog mo nga rudan at itangdan ko. adtoy. Ay na, pagyaman nak bakit? O sige, tasumra ka kun iti trabaho. Sige bakit? Akan anad ka. Aywan gayam. Tarimaanam to manjeri daw iti kusina. Matintin nagmatan. Saan samot ngamin anasaya at tipan nakaaramid na. Sige, ngam tandanan nak Anya? Isumot lang. Ano agayab kay ito may mang tarimaan. Tangdanam tumot lang. Iso nga di itangdan mo kuma. Siya ko, unti pang tidam. Ay, unay kan, Michael. Mabayadan mo't la aminan at trabaho. Ay, kat siyempre Nagrigat nga tatagtagibalay. Kan agtarimaan ka dagiti ruangan. Kas kadatawa diti balay, bakit? Tipuntok laang mat. Datamot laang tagnanaad dito'y. Saan mo't asabali at tao? Uray pa Mabanlugak may. Iso arumbang laang nga rot at ang danan na. Iti kasta, damot agas ti bambanog ko ang mga ramid ka dagiti papaaramid mo Rabiin Lilian. Ustumat na naday tapa nagtrabaho. Maturog tan. Umuna ka na maturog, Michael. Ado pa'y tirumbang na ilagpas ko. Aramidam mo tin nga opisina kin iskwilahan to'y balay iti kastangar aramidam. Masapol ko tiyag doble kayod. Tapno adda itangdan ko kan ka. Ha? Kurang ngamin ti sweldo. Iso ang masapol ko ti ag sideline. Tapno adda ipasweldo kan ka. Ang katinton bigat man Apay, di ka mauma ay aday talatan computer mo ti sangsang mo mitagpatpatlag. Katsi ka. Apay,
Di ka mat mauma nga inom iti arak, ha? Ay ko, sabali mo ito ng saritaan dito Kasano ko maasabali ngay? Siyempre, isumat tililiwak. Nangarunan no kasi ang bay may saak dito balay. Iso adi mo ko madildilawan ti kanayo na panaginong ko. At least, dituyak lang balay. Sana ka arumruma. Sana ka mapampan ka lagi ti biraus. Ay na, awan matlaan nagdumaan na Michael. Maung-uma akong iti angot ni arak. Kanayon lakit din nga iso ti maang-angot ko. Idyamon ti panaging inom mo, no di mo kaya't apanawan ka. Apay, may turad nakmat ay apanawan. Hindi nakman butbutan. Amok at di mong tumad lang maramid ti mang panaw kanya. Bakit? Di ko naman. Inulbudan nak, Michael. Kunam, naikat ka iti trabaho. Saan mat gayam ta inikat da ka, gapo iti kinasadot mo. Imbes ngagtrabaho ka, saan taday tamit lang ang gayam mat maturog tar aramidam iti opisina. Sinayang mo tinapintas ko maatrabaho. Ay, ikaw, sorry, bakit? Nasingpatak, Michael. Amom deta. Ngam no oras asyak ti mapunwan kan ka. Di mo amo ti kabailak nga aramidan. Hello, Lilian. Ayan mo nga Apa di ka matlagawi doon, kat ni, rabiin. Adda, iti balay ti gayam ko, Michael. Dituyak pay laang. Tagda na padag nga aramidan mi. Anya nga oras ka nga gawi?